Omukwenda banura kasore orukuro kwenda bwa bororo mu nyikirizege ashangirwe n'abandi bari mu kushaba ekiro kuhende kiragiro cya President Museveni ecyo kurwanisa oburwaire bwa COVID-19 bitu omukwenda banura ayihakanire byona ari kugira ngo babire nibashemeza itambiro ryabo kutari kushaba obwire buhika tujja tushingura hano tusemasemeza kandi tubamu nesara mu itambiro baitu kuri gavumenti twesira abantu kujja kusaba hano era tibabaira okwitambira ni bana abantu 12 barazi bona bakwe basangira hano bakwe kuri kusaba abahereza bona bagira ngo babire nibashaba bitu kandi babire bari abekemwe bari kurenga mushanjo tubane tusoba cyo habaye abantu bayingi betu batoyita kabantu ka haye ka musanje abakazi ba hano family ya hano yonga abantu musanje kandi nanyoka ntinya kozire kwa kana abantu batayijja hano itambiro batayijja mu matambiro kusabira nicyo kurorera hano era abantu bando 10 bakaba bari kayijja kusaba baitu ntabanyakuro basemeze chikaro bachingura basemeze chikaro hanyuma baba munesara desitesara kutari kusaba okutamba bwanyima yo kureba ngo aba bari yo mukushaba abataka ba burora bamanyiseho polisi enkure y'akagadi hamwe na UPDF abizire bakakwata mukuru wabo hamwe n'abandi babiri. The police responded on the enforcement. When we reached there, it was real. We got Omukwenda, Manura, who is now with us here in our custody. We have taken action against him. ASP Stephen Kamar, or DPC wa Kagari nagira ngo akagamba n'Owobusobozi Bisaka Mukuru w'enyikirizeege aha bintu byo kushaba kandi akamuhamiza ngo naza kugambira abakwenda bona aha cyo kwemereza hamwe no kukinga amatambiro gabo gona enyikiriza ya Bisaka ya Faith of Unity neshaba buri cyubanza 2012 hamwe na 2022 gashakwa Thomas Mwebazi